Sibele tuntum video hian in fa Enkawl dan chi hrang pali kanen hodona fa Enkawl na kawngah hlawkpui ngei ke beisei Uninvolved parenting hetinga fate Enkawl thin chuan an fate an thla thlam ema an fate tan an omlo emo ti hial thei khopin an thla thlam thidani an fate a phut ilo vakpo an nei lemlo an fate ne nanin kom ngai lova fate lomle chon chei an nei ngai lo fate mamo zirlai ero an ngai tu ave a an thla thlam dan em hi Naupang ti nom na nen angkata ngai thei hial ani uninvolved parenting nuaya Naupang thang lian ta chu an hlim lova mani in ngai lutna an nei lova mani in thunun na an tacham tei rol sual an nei du in ruilo an khoi ma thin rirolama harsat na an tok ma in beidon na an nei ma thin Permissive parenting nuaya fate Enkawl chuan an fate a thil phut tlemte an nei ve a an fate puitlin na tur le mani in thunun na kong erawh an ngei tu tam lem lo an faten an mamo huna chuan lam an siam fo thi an fate thil du an ti sak mai zela an fate thattaka an om na tur nia an ngei chuan eng ilo lei sak mai po an olsam hle an fate chunga thunei vak an tum lem lawa an fate om dan tura dan ne dun po an siam lem lawa an siam chun bopel ani puin an ngei fen lem lo bop an fate thilti an enjui pui tam lawa an fate ti tur chu an du le du lawa ti tura an da mai zel hetianga Enkawl na hnuaya Naupang thang lian te hian heng harsat na te hi an nei thin mani in thunun na an tlacham thin dan zom an harsat thin zirna an thiam nun phung an hralo du teirol chawa sual na kong zo in ruitei thil ti an ching thin mi kom an thiam lawa van tlang thil ti le ahu hawa thil tia an kor thin Authoritarian parenting hetianga fate Enkawl thin chuan an fate a beisei na an nei sang ema fate ngai sakkonga erawh an niam thum thin nu le pain kan soi to chu in ti turani ti chu an thu voucher berani thin an fate laka an strict ema an dun phung siam thaturin shemna an lekko olsam bok thin hetianga Enkawl Naupang chu an hlim lo mania tarlan thiam lo fo him lo riawin an in thin mani in ngai hlutna an nei tlem nun phunga harsat na an nei ma zirna an ti chethin midang nena khosak an harsat thin rirulama harsat na an nei ma thin zukle muam rui hlawa an tlan ma Authoritative parenting hetianga fate Enkawl thin nu le pa chuan thei topin an fate an ngai saka an fate laka po phut an nei sang an fate om dan tur an rel fel sakin ti tur chin le ti lo tur chin an duanga an fate poin an du zong an soi ve thin bok an fate an tanpui tha a fel taka mania ka sang thei turin an fui thin hetianga Naupang Enkawl ta chu an hlima an lungoi bok thin mania tlatran an thiam thin zirna konga an hnoting ma mani in ngai hlutna an nei thin thian kom an thiam an riru a hrisela nun kong sual an dai mo thin heng fa Enkawl dan kan soi hrang zinga hian an hunung bera kan soi authoritative parenting hi psychologist le psychiatrist ta chuan a tha ber ni in an ngai ani eng category wa nge nang yom vele fate future investment in an sirthina
kan siu ka ma khuwa an ni wangin kan ngai pe mo an ngai em ani next video wa hianin faten kol tung changa kan ti sur thin point kong sang te en hole kan tum don nia he channel hi ingai na zong ania idu zong ani chonin lo subscribe pin notification bell lo on la video thar kan da te ilong bujung zum don nia bye bye ule